好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要讲的是这个总复习的第二部分。Yani bugün biz qanday qilamiz mushu umum takrorninki ikkinchi qismi。上一次我们复习的是第一单元到第五单元。Алдыңғыдан biz mushu birinchi qismdan 5-ci qismgacha takrar qilgan edik。那今天我们来复习第6单元到第10单元的内容。Bugün biz mushu 6-ci qismdan tortib 10-ci qismgacha bo'lgan mazmunni takrar qilaylik. Unda bo'lsa o'xshash, avval qanday qilamiz? Mushu tekstni bir o'qib o'tamiz, o'qib bo'lib, andan keyin barliq nishonlarimizni bir ko'rib chiqamiz. Avval men bilan birga tekstni bir o'qib olsak, başladık. 这件蓝色的衬衫多少钱？120块。能试一下吗？可以。你穿多大码的？ M 码。给您。试衣间在那边。这件衬衫有点大，有小一点的吗？没有了。您试试这一件白色的吧。这件很合适。老板，能便宜点吗？这牌子的衬衫质量好，样式又新，已经是最低价了。能刷卡或者微信支付吗？现金、刷卡、微信、支付宝都可以。好，那我们来看一下这一课的什么呀？目标。Bu dərsdə öyrənən vaxtımızda alim nərs kerak situagılı çıxqan. Nima situapdı? Kiyim-kechak. Şunun bilan bu dərsniki nishonida biz barliq kiyim-kechaklarni bir o'rganib chiqqan. Shunaqo. Unda xo'sa bularni biz o'rganib bo'ldik. Bugungi takrar darsda men bilan tang mushu rasmga qarag'ash bir o'qib chiqsak bo'ladi. Unda xo'sa başladik. 裙子，裙子。短裙，短裙，衬衫，衬衫 ，T 恤，T 恤，风衣，风衣，毛衣，毛衣，外套，外套。牛仔裤，牛仔裤，西装，西装，马甲，马甲，长裤，长裤，短裤，短裤，运动衣。运动衣。好，第二个是鞋类啊，ikincisi ayaklar。皮鞋，皮鞋，运动鞋，运动鞋，凉鞋，凉鞋，高跟鞋，高跟鞋。平底鞋，平底鞋，布鞋，布鞋，靴子，靴子，棉鞋，棉鞋，书包，书包，手提包。手提包，行李箱，行李箱，钱包，钱包，挎包，
挎包，公文包，公文包。好，bu altısını mı? Şu somkalarınki türü ya. Andın bu yerda eng ahırqısida bir nimani öğrendik, bir ranglar. Bu ranglarni şu kitap hazır ikki xil rang bo'lg'achqa hamma rang chiqolmaydi. Shuning uchun biz buni shu narsalar orqali ifodalangan. Masalan, bizniki bayrog'imiz qizil rang, shu optopparas seriq bo'ladi-ku. Shuning bilan shu optopparas orqali seriq rangni, paxta orqali oq rangni, cho'plik orqali, chimliq orqali yeshil rangni, osmon bilan ko'k rangni, shu ko'mir orqali qor rangni, andan keyin üjme arqılıq sösün rəngni, andan çay arqılıq shu qo'ng'ir rangni o'rgandik. Shunaqa, undaq bo'lsa, 我们来用汉语整个过一下. Hanzu tilida yana bir boshdan o'tkazib olsak. Buningda ham shu narsalarningki qanday atalishini o'rganaymiz, ham ranglarini bilalaymiz. Unda xo'sa boshildik. 中华人民共和国国旗是红色的。中华人民共和国国旗是红色的。向日葵是黄色的。向日葵是黄色的。棉花是白色的。棉花是白色的。草坪是绿色的。草坪是绿色的。天是蓝色的。天是蓝色的。煤炭是黑色的。煤炭是黑色的。桑葚是紫色的。桑葚是紫色的。茶叶是棕色的。茶叶是棕色的。好，那么下面一个内容是什么呀？是这个尺码的表示。Onun astidagi mazmun bo'lsa, shu razmlarning ifodalashi shunaqa. Nama odatda shu kichik razmi, o'rtancha razmi deb ataymiz. Nama shu zimu orqali, harf orqali desak bo'ldi. Masalan, kichkina s desak, o'rta bo'lsa m, andan keyin cho'ngroq bo'lsa l, uningdan cho'ng bo'lsa xl, langa xl, sanga xl deb mundaq desak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, 这个小码、中码、均码deb turib ayirsak-mu bo'ladi. 好，这是birinchi bo'limi. Endi shu 6-chi qismninki 2-chi bo'limiga qarab baqaylik. Avval tekstni birga bir o'tkazib o'taylik. 请问桃子1公斤多少钱？1公斤10块钱。甜吗？不甜，不要钱。今天刚进的货，都是新鲜的，您可以尝尝。西红柿怎么卖的？3块钱1公斤。要1公斤桃子和1公斤西红柿，再称1个西瓜，可以便宜点吗？西瓜1公斤1块，这是4公斤，加桃子和西红柿一共17块，您给15块吧。谢谢，麻烦您再套个袋子。好的。好，这是课文。Endi 这一课的nishon. Bu darsdagi nishonda biz nima sayko'k tatlarni o'rganibdik. Chunki bu yerda olim nima qilib bordi? Sayko'k tatlarni, mevchilarni o'rganib bordi. Shunday-ku. Nima 这一课的这个目标 nishonlarda biz odatda eng ko'p iste'mol qiladigan, yeydigan shu sayko'k tat, anandagi mevchilar, undaq bo'lsa, o'xshash rasmga qarg'ash, men bilan tang o'qinglar. Unda xo'si boshildik. 芹菜，芹菜，韭菜，韭菜，萝卜，萝卜，蒜苔，蒜苔，大蒜，大
大蒜、洋葱、洋葱、胡萝卜、胡萝卜、豆角、豆角、豇豆、豇豆、南瓜、南瓜、冬瓜、冬瓜、黄瓜、黄瓜、土豆、土豆，不土豆呢呢，洋芋、洋芋都可以啊，茄子、茄子、白菜、白菜、辣椒、辣椒、菠菜、菠菜、西红柿、西红柿。好，第二个水果，咪记不来。好，西瓜、西瓜、甜瓜、甜瓜、红枣、红枣、无花果、无花果、香蕉、香蕉、橘子、橘子、石榴、石榴、葡萄、葡萄、杏子、杏子、苹果、苹果、梨子、梨子、李子、李子、柠檬、柠檬、猕猴桃、猕猴桃、芒果、芒果、菠萝、菠萝、柚子、柚子、樱桃、樱桃、蟠桃、蟠桃。好，这是我们第6单元的这个课文和我们的这个什么呀？目标。Bu bizninki mushu 6-chi qismninki tekstimiz va ya'ni mushu nishalarimiz. Endi biz 7-chi qismga qarab baqaylik. 第7单元是阿里木找工作。olim nim qilg'ili bordi, xizmat izdigili bordi. Nima odatda mushu biz xizmat izdigili chiqqan vaqtimizda o'tirliqda qandaq ishlar bo'ladi, nima gaplar bo'ladi. Mushu darsda biz o'rgandik shundaq-ku. Undaq bo'lsa avval tekstni birlikda bir o'qib yetaylik. 您好，我是来应聘的。您好，请问您要应聘什么岗位？我来应聘销售岗位。能简单介绍一下自己吗？好的，我的名字叫阿里木，来自和田，今年23岁，高中学历。我学了1年汉语，现在来乌鲁木齐，想找一份工作。您的兴趣爱好是什么？我的爱好是唱歌、看书、看电影、运动等。好的，请您留一份简历，如果有需要，我们会给您打电话通知。谢谢您，希望你们能给我一次机会。好，这是我们的课文。那接下来我们来看一下目标。nishanaga bir qarab baqaylik.
这一课的目标我们学的是自我介绍。Bu dərsniki nişanında biz nemi öyrəndik? Müşü özümüzni tanıştırış. En addi bolğan özümüzni tanıştırış 就是直接说自己的名字, özümüzün ismini desek lan boludu. Xizmet sorularda bo'lib qalsa, ismingizni, xizmetingizni, vazifangizни desek boludu. Nama müşü başqalar bilan fikir almashtirib, aloq qilish ustidan müşü o'zingiz tanishtirsangiz, bu vaqt o'zingizning xizmetingizni, qiziqishingizni, mijozingizni, ortiqchiligingizni desangiz bo'ladi. Nemishqa desak, qarshi tarafga bir cho'nqur ta'sir qoldirish uchun. Nama mushu qandaq so'rovlarda deymiz, lishi bo'lgan chaqda, ya'ni mushu iliqi murasim so'rovlarga kelgan vaqtimizda ko'pinchisi shu bir salom qilib bo'lgandan keyin ondan ismimizni, mushu ish o'rnimizni, anandagi mushu sizlar bilan ko'rishganimda xo'shalman yoki bo'lmasa bunday bir so'zlarni deb qo'yamiz. 这是一个自我介绍. Unda xo'sam mishadagi barliq misollarni bir o'qib o'taylik. 您好，我叫周琼。您好，我是陆曼。好，ikkinchisi ostidagi. 您好，我是销售部的阿里木。您好，我是中国联通公司的客户经理王小月。那么第三种，üçüncü hali. 你好，我叫刘月，来自乌鲁木齐，今年25岁，刚大学毕业。你好，我是迪利亚尔，喀什人，今年26岁，正在读研。我喜欢旅游。好，第四个啊，大家好，我是新疆大学外国语学院英语系大2的学生热依拉，我来自美丽的伊犁，今年21岁。尊敬的老师们，亲爱的同学们，大家好，我叫王明，是新闻系大3的学生，我从山东来，今年23岁，很高兴认识大家。好，这是我们第7单元第1部分的这个目标。那下面我们来看一下第7单元第2部分的课文。yuqoridagisi bo'lsa 7-chi qismninki 1-chi bo'limining nishoni. Nima endi biz 2-chi bo'limninki teksti bilan nishoniga bir qarab boqaylik. Avval 跟我一起读课文啊。应该是同步读. Men o'qiyman, sizmi menga ergishib tang o'qiysiz a. Unda xo'sa boshildik. 喂，您好。您好，请问是阿里木先生吗？我是某某公司的人事部经理。是我。公司销售部决定录用您，试用期为3个月。如果您愿意，可以来公司领体检单，明天去体检，合格了便可来公司报到上班。好的，谢谢您。我这就去领体检单。好，要是还有什么疑问的话，可以打电话问我。好的，我知道了，谢谢。这是课文是吧？那我们来看一下这个目标。你想，这一课的目标我们学的是这个体检的一般流程，那就是bir yerga berib mushu salomatlik tekshirib qalsa qanday qilamiz? 首先要去这个领取体检表, avval shu jadvalni og'ilib boramiz. Shunday qo'y salomatlik tekshirish jadvalini. Naga kirib mushu salomatlik tekshirish tizimlash xonasiga kirib jadvalni olamiz. Andan keyin berib pul to'laymiz, chofi. Andan keyin doktor sizningki burunqi kasallik ahvolingizni so'raydi. Mushu so'rg'an vaqtida yana qaytib borsiz juma, shu pulni to'lab bo'lib Nega barsiz? Yana shu jadvalni olgan yerga, ya'ni mushu salomatlik tekshirish tizimlash xonasiga kirib olasiz. Andan keyin
Мушу өзіңізденки qayсы түрлеріне tekshiraydiganligingizni bilib bo'lgandan keyin berib, avval qon olasiz, andan keyin B-chao, andan keyin qolgan shama kichik darajada tekshirish deymiz, shama neyki ishki bölüm, tashqi bölüm, ko'z, quloq, burun, hamma narsa degandek. 那么这是eng oxirida muşu bütün tekshirib bo'lgandan keyin 体检表ni qaytirib berasiz. 这是一个体检的过程啊，体检的过程。好，undaq bo'lsa，我们来看一下这个第8课。第8课 endi biz nima? Mushu 8-ci dərs, yani alimu 在这个alimu 去医院。Alim nega bordi? Doktorxonaga bordi. Alim og'rib qopti, shuning bilan doktorxonaga bordi. 那么还是一样的啊。avval tekstni birga o'qib o'taylik. Başladık. 您好，我挂个号，挂什么科？内科，请出示您的身份证。这是Alimninki mushu numur ag'ilib borgan vaqtiya, endi u doktorning yoniga boradi. 你好，怎么了？哪里不舒服？昨天晚上开始头疼、发烧，浑身难受。有没有呕吐或者拉肚子？没有。好，我看看，体温39摄氏度，是发烧了。你先去验血，拿上化验单，再来找我。化验室在3楼。好的，谢谢医生。好，那么下面我们来看一下目标。Bu darsdagi nishonda biz mushu kasalliklarniki mushu bo'limi hamda doim ko'riladigan mushu kasallar, shunaqo shularni o'rganib chiqdik. 那我们一起来看一下。avval mushu ishki kasalliklar bo'limi ya. 呼吸内科，对吧？内分泌科、神经内科，不知道咱们是o'rganib bo'ldik，跟我一起读一下。内科，呼吸内科，呼吸内科，内分泌科，内分泌科，神经内科，神经内科，肾内科，肾内科，消化内科，消化内科，心内科，心内科，常见疾病，doim ko'rilgan kasal，感冒，感冒，发烧，发烧，拉肚子，拉肚子，高血压，高血压，心脏病，心脏病，高血脂，高血脂，气管炎，气管炎，哮喘，哮喘，肺炎，肺炎，胃炎，胃炎。好，ikkinchisi 外科 tashqi kasalliklar bo'limi。普通外科，普通外科，泌尿外科，泌尿外科，胸外科，胸外科，麻醉科，麻醉科，心外科，心外科，血管外科，血管外科，骨外科，骨外科。好，外科疾病大致可分为5大类。Shu tashqi kasalliklar ko'pincha 5 cho'ng turga ayrıladi odatda. 创伤，创伤，感染，感染，肿瘤，肿瘤，畸形，畸形，宫
功能障碍，功能障碍。好，第三个是妇儿科，不弄的产科，产科，儿科，儿科，妇科，妇科。好，第四个是五官科，它有眼科、眼科、口腔科、口腔科、耳鼻喉科、耳鼻喉科。常见疾病다음 görülген kisel，青光眼、青光眼、角膜炎、角膜炎、口腔溃疡、口腔溃疡、龋齿、龋齿、鼻炎、鼻炎、中耳炎、中耳炎。好，第五个皮肤科，teri kesellikler bölümü，常见疾病daim görülen kesellerden麻疹、麻疹、白癜风、白癜风、足癣、足癣。第六个医技科室，医技科室，bu davalaş teknika üskülleri bölümü。病理科，病理科，超声诊断室，超声诊断室，放射科，放射科，放疗科，放疗科，检验科，检验科，电竞室，电竞室，输血科，输血科。第七个其他科室，急诊科，急诊科，康复医学科，康复医学科，心理医学科，心理医学科。好，那么第八单元的这个第二yani ikinci tikse ikinci bölümün tiksi başladı。你的病没有什么大问题，只是普通的感冒，打3天针就好了。谢谢医生，我再给你开一些药，你先去1楼拿药，然后再过来。好，bu yerdə doktorga mushu tekshirib bo'lgandan keyin narsalarni doktorga ko'rsatdi. Hamda doktor buningga dori әкелdi dedi shunaqa. Hozir hamda olim dorini әкеп bo'lgandan keyin doktor buningga bu dorini qanday yeyishni so'zlab beradi. Başladık. 药拿来了，医生。好，这种药1天吃3次，1次2粒，吃3天。这种药要早晚吃，1次1片，吃3天。药要饭后半小时吃，多喝开水，吃些清淡的食物，还要注意休息。好的，医生，谢谢您。好，这是我们第8单元第2个课文。那接下来我们来看一下我们的目标。那么这一课的目标呢，我们一共是有2个部分，是吧？主要是人体Onda hosa在用你的手呢指一指啊。mesela 眼睛degan bo'lsak眼睛deb mundaq ko'z tutib mangsak texmo esimizda qoldi. Davosi başladık. 眼睛，眼睛，鼻子，鼻子，
嘴巴，嘴巴，耳朵，耳朵，脸，脸，眉毛，眉毛，睫毛，睫毛，牙齿，牙齿，脖子，脖子，胸，胸，腹，腹，背，背，腰，腰，胳膊，胳膊，手，手，手指，手指，大腿，大腿，小腿，小腿，脚，脚，脚趾，脚趾。好，接下来是第二个目标，是我们的这个五脏六腑ishki a'zolarimiz. Unda bo'lsa, mushu 1dan tortib 14gacha boshildik. 喉，喉，肺，肺，心脏，心脏，膈，膈，脾，脾，胃，胃，小肠，小肠，膀胱，膀胱，阑尾，阑尾，盲肠，盲肠，大肠，大肠，胆囊，胆囊，肝脏，肝脏，气管，气管。MD 第9单元嘅qarsaqa，第9单元呢，来复习qsaq。第9单元是阿里木去约会，olim mushu fuchurishqa chiqdi。那么一样，我们先把课文一起过一下。Tekstni bir o'tkazib o'taylik. Başladık. 阿里木，你来公司也快1个月了，适应了吗？我觉得挺好的，学到了很多东西，也认识了很多朋友。快中午了，你今天打算吃什么？我也不知道，什么都行。天气这么热，要不我们订外卖吧？好啊，但是怎么订呢？很简单，下载一个应用软件就可以订了，非常方便。那我来订个比萨吧，好吗？可以，我最喜欢吃比萨了。好，这是我们第9单元的第1篇课文。那然后呢，我们来看一下我们的这个目标大本营。这一课的目标我们要学的是2个点，一个是就要或者是快要什么什么了，然后 bersi 什么加名词都。好，这个要什么什么了的mehti bir xil yangi ahvol yuz bermoqchi, shunday或者是yangi bir ishlar yuz bermoqchi patlarida. Masalan, miyadagi misolga qarasak, qor yog'ay deyotdi degan nima debdi? 好像要下大雪了，好像要下大雪了。Ati bizni qo'yib o'tdi. 明天我们就要放假了，明天我们就要放假了。Uchinchisi, ro'zit kelaydi. 快要到肉子节了，快要到肉子节了。Andan to'rtinchisi, darsdan tushadiq. 快下课了，快下课了。好，
下面这个什么加名词加都，不digamos你么，就是什么都不啥 hamsi，什么都不不干啥，看那个那边到不给了干啥，ish qaysi不了帮的，misal qarsak，这辆汽车，导航、音响、安全气囊、多功能按键、天窗，什么都有。好，ikincisi mening hozir hech qanday narsa sotib yo'q。我现在什么东西都不想买。我现在什么东西都不想买。好，这是第9单元的第1篇课文。MD，第2篇课文，我们一起来读一下。阿里木，你喜欢看电影吗？喜欢呢。你喜欢什么类型的电影？除了恐怖片以外，其他的都喜欢。那晚上我请你看电影吧。这怎么行？还是我请你吧。就这么定了。听说新上映的《战狼2》特别好看，是动作片，你一定会喜欢。我也听说很好看，那我们一起去看吧。我现在就在网上订票，又快又实惠。好，这是第2篇课文。MD， 目标里面我们要学习的是这个各种各样子的电影，这个 filmlar шунагы。好，онда қоса оқшаш бір баштан оқып маңсақ。恐怖片，动作片，喜剧片，音乐片，爱情片，科幻片，纪录片，动画片。好，那下面一个是订外卖的2种方式。яғни сырттан тамақ шақырған вақтымызда,或者说тамақ әкелдірген вақтымызда бірсіге телефон қысақ болады, яғни бірсіге телефонда бір әпләні түшіріп, ашыла арқылық тамақ бұйырсақмы болады. Онда қоса телефон арқылық тамақ бұйыр түшінекке диалогыны бір оқып әсек. 喂，是某某饭馆吗？是的。你们送外卖吗？天山区内可以送，不过需要等半个小时左右。可以，我想订1份辣子鸡，2份米饭。好的，请留下您的联系方式和送餐地址。138某某某某啊，大湾北路556号祥瑞小区30号楼3单元502，一共多少钱？一共105元，请耐心等待。好的，谢谢。好，这是我们第9单元的这个内容啊。那接下来我们来复习第10单元。MD biz 10-cı qismni tekrar qilaylik. O'xshash avval qandaq mushu tekstni birga bir o'qib olsak. 第10单元是阿里木去出差, olim komandirovkaga chiqdi. Unda xo'sa boshladi. 您好，您要去哪儿？您好，买2张去喀什的票。什么时候出发的？明天早晨的。要什么座位的？软卧。要上铺还是下铺？1张上铺，1张下铺。明天早晨9点30分
从乌鲁木齐到喀什的列车，2张软卧票，对吗？对，一共860元。你们的身份证给您，7个小时能到得了吗？要8个小时。知道了，谢谢您。这是您的票，请收好，谢谢。好，这是我们的课文。那这一课的这个目标，我们要学习的是什么呀？这个怎么买票？қандай билет сатып алабыз? билет сатып алған вақытымызда可以是在网上订，мұшу торда заказ қылсақ болды, я болмаса пойыз станцияға беріп сатып алсақ болады. На егер де бұл жерде тойға болып қалса, авал қарыштырып бізден неге бардығанлығымызды сұрайды. Нің去哪儿деп. 那么我去什么什么地方деп бардыған жайыңыз не? Әнен кейін қачан маңдыған вақытыңыз не? Сұрған вақытыда 什么时候出发? 今天、明天、后天, яки болмаса 几月几号 десеңіз болады. Әнен кейін қандай билет сатып аласыз? 什么票? Мәселен, автобус uzun yol болып қалған болса, ятыдығанмы, отырдығанмы, пойыз болып қалсымы оқшаш, карватлықмы, яки отырдыған билетмы дегендегі 什么票? 那你就说硬座或者是软卧或者是卧铺деп мындақ десек болады. 好, онда қоса ikkinchisi是交通工具. Бізденке мұшы қатнаш құраллары білән бір тұнышып шығып болдық. Бүгінгі бұл текрада оқшаш маңа әгісеп бір оқсақ болды. Başladık. 公共汽车公共汽车长途汽车长途汽车出租汽车出租汽车火车火车动车动车高铁高铁地铁地铁飞机飞机船船摩托车摩托车自行车自行车电动车电动车磁悬浮列车磁悬浮列车。好，第三个мәлім бір жайға қандақ барадығанлығымызды сорымақчы болсақ, яғни yol сорған вақтымызда қандақтаймыз? Мейді үшіні мисал қалдық. Оқшаш, таң әгішіп оқсақ. 请问去红山怎么走？沿着这条路一直走到头，往右拐，再走200米就到了。请问去财经大学怎么坐车？乘坐 BRT 3号线到终点站儿童公园，换 BRT 1号线，在财经大学站下车。Üçüncüsü, 我们怎么去青岛？我们既可以坐飞机，又可以坐火车，还可以坐轮船去。好嘞，第10单元的第2个课文啊，第2个课文，一起来读。您好，开2个房间，请问您预订房间了吗？预订了。您的姓名是阿里木。您预订了2个单人间，请把身份证给我。您还需要交400元押金。这是您的房卡和证件。510号房间和511号房间。房间里有 WiFi 吗？有，密码是8个8。谢谢。餐厅在几层？在2层。早餐时间是9点到10点。好，这是第
2篇课文。那接下来我们来看一下目标。目标是什么呀？这个开房间的是吧？我说宾馆酒店야takladiki öğlenki türü şuna mı? оқшаш білі оқып маңсақа. başladık. 单人间，单人间，双人间，双人间，套房，套房，标准间，标准间。好，ikincisi退房。那么, yatak içip, yani әтсі yatak қайтырға вақтымызда қандақ дейміз? Ашу чен тәге, yani мұшу алдыдеке қызлаға десек болды, немдеп? 你好，退房。几号房间？302号房间。好的，请把房卡给我，请稍等。那么查房结束后，отырды бір ятақ тәкшірайдыған іш бағу. Andın, 这是您的押金，欢迎下次光临，谢谢。好，这个是我们的第2个目标。ikinci nişanımızda. Onda olsa, suyumluk sabahtaşlar. 到此为止呢，我们这个整本书的所有的内容都已经复习完了。әммені tekrar қып болдық. Есапта, яны бір оқып, әнін деген мүші ұнтып қаға елерімізді, есімізді бәрі, немдейміз бір қайтылып әттіқ десек болуды. 那么在今后的日子呢，老师希望同学们能够更努力，更全力以赴的去把汉语学好. Birinci kitapnınki dersi bugün müşahede ayaqlaştı. İşleringlarnınki utuqluq, kunlaringlarnınki xoşal ötüşünü ümit qilman. 那亲爱的同学们，我们下一期